ще якихось 3 роки назад ти навіть уявити не міг, що в принципі ти можеш жити в таких складних умовах разом з своїми дітьми. Rusko dnes ráno opäť vypálilo rakety na niekoľko veľkých mest Ukrajiny a momentálne sa vie o 4 zabitých civilistoch. Mám veľký strach, keď sa rozbudím v noci почas vzdušného leteckого поплаху. Ти будеш прокидатися щоранку із думкою, і з відчуттям полегшення, що ця ніч минула і минула позитивно для тебе, для твоєї родини. Sú to poplachy, presuny do krytov, sledovanie letu rakiet na Telegrame. A počas výpadkov prúdu je to vrčanie generátorov, je to plánovanie teplých sprch v závislosti od prúdu. Ešte je mi zle od toho, že čo prežívajú ľudia na fronte a vedľa frontu. Дуже страшно і боляче від того, що наймолодший 8-річний син вже може відрізняти звук від прильоту шахеду, від звуку від польоту і прильоту ракети. A je to vedomie, že nebudeme schopní pomôcť všetkým. Mám túžbu užívať si život a robiť každodenné veci. Otázka je samozrejme rečnícka. A vo vzduchu je už 3 roky. Ale nič, prežijeme to, bude všetko dobre. Ahojte.